Ba de kle ye la he du he ye ba ywa glu tha ba ne mo no wa ye aro te ra Again wala mo na de kle la wa ye he ye ba ywa glu tha ba ne mo no ye aro te ra mi abam de la wa da ge du ta so ja ne mo no ye no sa ra ba ne ye de te ra da ra ba le le ye ke te ra so di ne kwa la mi di ne ye de te no ti ba mo no da ke de ne wa Yimula yaga donen awa yaga donen awa takwata yala ke hegi ba la ywa glu tamana tanage yimula la tanage ne yudonen adu awa yudu chomot ti la wa chomot kala tanage la taplajimenta bo adu yudone ba mona hoda ne wa sibdu baksa do ma na thati ba ne bam de la wa ychomula wa tara mula wa aseka milado ba ke batu pa ne la tu de gola mona bam de la ye phawada ke mata bune mono awe je pharu kala le ito no bakala ba tana ke te mono ye aphe je phawada ke mata sa do khu bune mono tara do awe tamo ka ne awe ne ni phara diti se kola tana ke awe mata sa do khu sa po usara pa ke sa po so ni mono tat to de are do lo alhamdulillah awe babase ka ne are do lo mono baklu tha ke ne babase ka mono de tara le awe ma baklu tha le paminya lo atu de bakhi batu pale ko no Acts chapter 6 verse 3 mono sa ke kya sa botane therefore brethren select from among you 7 men of good reputation full of the spirit and of wisdom who we may put in charge of this mono ke wada ke ba de ma wada ta re tak le khan mono le ta pu arat de pas ko ne mono de le de kla ne mono de awa te ko lo ta mono de ka khu tha pa ga nyo nui ga mono le la pu da ta ku de la pu da ta so si no de ne de ka pa le ka ma wa da yo ta pi ta ma le ko pa ta pu de pas ko ne mono 4 but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the world amana mi ba la atule te wada mana mi le bonok za du ne paka paka batu ba mi lo du ne paka ha te wada jwa glu ta te phan mana verse 4 verse 5 thus they may find approval with the whole congregation and they chose Steve a man full of faith and of the spirit and Philip Prochus Nicanor Timothy Parmenas and Nicholas a proselyte from Antioch mana kike ne ba huta wada pa nyon nuya mana pa nyon nuya ne alla bo wada da la bo wada da sa so si mana la bo wada da sa so si la bo wada da ta na mana aso ga da nya de Steve te me ge no de Philip me ba nuya ne mana ate de la bo wada da la pa khala ka ne mana ate de la bo wada da ta na mi no de la bo wada da ta so si mana hu te tha ke mana ta to de awa arido mana ko da ne awa you chomo la ba ku ta wada tara tra mu te pa se ko la ka te la mana bam de la wa pa la you chomo la ta tara te pa ne wa khi batu pa la te ko bu le ne te ka ba ma na le ya de ne you chomo la le ko do ne ba wa ta ko ta ya la ke he ge ba se ko mana na ke de wa ya ri he ge ba ba se ta ne ta ba mana na ke you aglu tha la wa ye pha ra ya do ne ta ke ta ba lo de ne ya na pa ke ta la ke ra se ka ta ke ta ba la ta pho ra tara tra mu te pa ko mi no de le hi po te pa se ko mana ko la ne le you aglu tha mana ke ba thu pa mola tola yo ba ba so si ab sam ko ga sa tin ya se ko le pata le bu tha pa na pu da le pata ke bu tha pa na le te pa se ko le ta ge ba se ko da ba si lu pa na do ma ne lo do ka ba no sa se ko le na ri cha ko khai e ba he ge ba se ko hi po da ta po le nu lu tha te pa se ko ne lo do nu lu na tha le ke te te pa yi le ta sa tha ta kha ti ka ta le ta ge ba da ta po le do na na tra ta mu le do na te pa se ko do ne ta ki ta ba do ne no ta ki ta ba no te ko so ro ma se ko ne ke do ka ba nu tu se ko no pi ta si ta to lo ta te nu lu tha ta nya na ri ta bu se ko ne ke
dor ka ba pa lok se ko pa no ko no ta ta mu no ta tan lu no tha kha la ka se la pa ta bo su bu lo sa so ta thu pa bla bla ta ma khwe na pho ta bo criminal pa bo so se yo sam ko amen ya ra he ge ba ke yo ha bu lo no yo ha bu wa yo ha bu yo lu tha do de tara mu nya wa ra tara ja ba re pha ra ma la no wa ya re yir pha ra na bla ta na ge awa ye tin ya la ye tin ya la mo no wa te pha ra wa ra wa era ke he ge ba ge de yo ha sa do phan ne ta ge o wa ra so kha mo no yo ha sa do chi ja bu no no yi ka pha ra ge se pya wa yi se pya ba kha da ta ra mo no wa ta ge no o da ka mo no yi khu ra yi pha ne mo no ke wa da ke sa su ne mi wa da su pe mu no do ne wa su ge na ge ra pho te pa ne ke wa da a de gra mo no la kha da ka no do ne ba kha da wa Patama po mo no patama po tari lo ta do ga no de ta khar ga ne o ne ba kha da wa ata ba thwe lo ta da hokko ti pa mo no ko ka ne John chapter 50 verse 1 mo no I am the true vine and my father is the vine dresser no ke ka ne wa ta mo no yime wa da spe mu no no mo no yipa ne mi wa da pa ma spe wa pa spe je no mo no pa spe Verse 2 Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. Kaya mo no, awate wada mo no, kaya mi ade kra oli pu o se bu do ya ti pha mo no, awe mi to tu ra ta tho to pho ra ta tho wa ni, awe ke hi tho ke we ko ye bu lo de ke chok ye wada lo no. Mi me la awe ta de kra la tu ra ta a ti pha ni mo no wa ke pa kha mi no de ne a ma wa da de da ka pho ra ta ra a ra mo no verse 3 you are already clean because of the word which I have spoken to you no ke ne de wa da mo no nu so ra ni kho lo da le ta ki la ta si ta ko lo te na ti pha mo no ke wa da ke sa su krisi ke tum na la ne ke wa da yo lu tha mo no yo lu tha ne wa te wa da la nu so ra li je mo no verse 4 Abide in me and I in you. Hence the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine. So neither can you unless you abide in me. Mana awe kisa sukri ma po kuso wada la pu no. Mino dine awe siko pa so wada la bu mino dine. Te wada dila ne. Ta di takra la mi ta di takra la mi tu awe mi tu sa ra pho ta ra phu pho ta ra le anok sa ra wa ti ba mo no. Le anok sa ni. Ka ba o se bu lo ta da speed mu lo mo no. So neither can you unless you abide in me no. Ne tu wa ti se ko no ba we ko da ne ka ba o so wa da le sa su kri pu mo no. Ti to da bu tu ro ta da bu pho ta tho mo no. Verse 5 I am the vine, you are the branch. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Mono akewada mono tewada jai jimis pe mu mono mi wada spe je kra te pha mono. Palo okso la yupura ne mino du yimi okso la put te pha ne mono akutura tara weda kutura tara a go ko lo mono. Nami o yi da ya de mono. For apart from me, you can do nothing. Mono. Kisa sukri mi pa be mi o solo kisa sukri ba ne. Pamara te ta nam yo mono. Te do de to tara no sa se ko mono awe mi o solo kisa ya pu ba. Mi lo de mi o solo mi de se bola da kisa sukri ba ne mono mara te ta nam yo. Pam de la. Ta po po de mi de ga ba dia. Ta ru ta le awe ka ma ko ni mono. Tin yo. Ka ba se bola da kisa sukri ma ne awe mara te mono. Ba te ba he ge ba ji jala yo aglu tha te pa ne mono. Pe mi do od se bulo da da exercise pre wane pa mara te na na mi pa kle te yo glu tha le te pya ge wa nyo awa krita ge kho ge te phasi ko ne pe te te ba wa no
ba osebo dak sai sukrila verse 6 if anyone does not abide in me he is thrown away as a branch and dried up and they gather in them and cast them into the fire and they are burning เนาะเกวดาแค่ซะบ่คือนี่เทวดามันเนาะปาตกะละละเลมิโตโอกิโซละยิปูบาเนี่ยเอาไว้ปาตะหิรปาตะสุกุยอละปาตะสุกุยอติตะตัดดีตักราเนาะสเปียเดกราติปาเนี่ยปาตะสุกุยอเจนี่ละเนาะเนาะเดเนี่ยเอาไว้กะตูรอละกะตูรอแต่ละทอว่าเอาไว้กะตอพอตะตะติเดนี่ว่าเนาะอะดูเนี่ยกะบาตาปะโพกะมีรอเดเนี่ยบาตะกุยอเลยมีอุปูเนาะเดกูอุรอกูအခုသာနေမနော်ဘဒုတမေဝဒတာဒီတကလတော့အစဘူလာတာကဆိုင်စုခရီမနော်ပဘာအစဘူလာတာကဆိုင်စုခရီဒီမီအစဘူလာတာဘာအဝဒီမီအစဘူလာဘာဒီမီတော့လာအပူဝနမနော်ပမာတတိတနော်မကျေပါမီတော့နေကဘတာကူယူကပါလောမနော်လည်းမလို့ပုံ Verse 7 If you abide in me and my words abide in you ask whatever you wish and it will be done for you ဒီကမနော်ပမီအော့ဆိုလာပူနေမနော်ဝဲအကလူထားစစ်ကမီအော့ဆိုဝဲဒါလည်းပူနေမနော်တတ်မီလာလာလည်းပမီခေနေမနော်အဝဲကေဒီပါလားတခလလည်းပခေနေကေဒီပါတနာကေဘာဒီကနေအဝဲဘာဒီကနေချုံမလာမခေဒီဒိုနေတနာကေအတတဲ့ခေတာအတကေလည်းမဒူလားအတတဲ့ခေတာအတကေလည်းအကောလားကဒိုနေပါ close ဒီနေဒိုနေပါဟီဒီနေမနော်တနာကေအဝဲမီတော့ overload နေမနော်ဒီတော့တဲ့ဘာလာဝတာမီတော့ over ဒီပခေသေးလားမနော်တနာကေအိုလီဘခေတဲ့ဒီမေတာလေဘာယွာတာပါမနော်တနာကေအဝဲကလူထားတဲ့တဲဝတာလေပမီအော့ဆိုလာပူတော့အကလူထားစစ်ကမီအော့ဆိုလာပူနေပခေတာနေအဝဲကေတူပါကလာမနော်တနာကေအဝဲဒီတော့လေတာဖို့မနော်တရနော့ဆတ်စစ်ပါနေယတိတိနော်ဘလာလကခေဝဒါဒေါ်လာလကနေဒေါ်လာမီနော်ဒီကနေပါလာဟီလာသောတိပါစစ်ကောနေယတနာဟုနော်ဘလာအိုဒါလေလေယနာဟုလာဝဲခေတာလေတာဖို့ဘောကလေကဒိုလေတူလတာလေကဒိုလေတူလတာမီနော်ဒီနေတာဖို့ဘောကဒိုလေတူလတာကတဲ့ရွာကလူထားပါကတဲ့ရွာကလူထားပါကတဲ့တာကခောက်ကကလိုတေပါစစ်ကောလော်ဒီလောဝဲတာပိတာမပုစေကောကပူပလက်ယနာဝတတေပါနေပါလောကဒိုနေစီဒီနေလေယတနာဟုနော်ဘောနော် Verse 8 My Father is glorified by this that you bear much fruit and so prove to me my disciple နော်ကေအစဘောခေါ်နေမနော်ဂျပန်နေမနော်အဝဲတဘဟိဒီဟေလာကပေါ်လေတာဒီလောမနော်လေနတူကဖော်တာတော့အာကူကောနော်ဒီနေတာအစကပလာတော့ဝဒါလေနမေဝဒါယပွားတမဖိုနော်လောမနော်verse 9 just as the Father has loved me I have also loved you abide in my love ဒီပါအရာဒီပါအရာဒီဆိုနေမနော်ရာစစ်ကိုအဲ့တင်တူဒီဆိုလမနော်ဥကဆုကလလယတအပူနော်ပပဥကဆုကလလဆက်စပရတဘူလတအပူမနော်ပပဥကဆုကလ Verse 10 If you keep my commandment you will abide in my love just as I have kept my father's commandment and abide in his love နော်တေဝဒကြလနေနော်ပပဟီအဝဲဟီနိခာတတုတတတမလိုတိဖာနေမနော်နော်အဝဲပကိုအိုကဆုကလလအတာအဲအပူမနော်နော်ဒီတော့ဒဟီခာနိဝဒပါအတာမလိုတိဖာနေမနော်မီလော်ဒနေတေဝဒကြလ abide in his love နော်ပပအိုကဆုကလဝဒလဇာစခရီအတာအဲဘူမနော် verse 11 This thing I have spoken to you so that my joints may be in you and that your joint may be made full နော်ထိကဲနေမနော်နော်တက်ကလလဲအဝဲတဲပြပါတိဖာနေမနော်အတကွီမေကြီးကိုကဆုကလလကိုလပပူမီနော်ဒနေတတုကတခုတေဖာနေမနော်လရပရကလေမနော်
yak dog get team no ke support lu no no ba man do yitela awa khida lo ho por ge la de blog ko ni no bata khite pa ni at he wada lo sa ya ok lo ba ta ho ko ta tu ta te pa ni he wada lo mu ko li o mo no ne mi pa ni ti ba lo ma te bo mo no ma te cho do lui sa ra pa cho bo to ni mo no ठीक है ने ba ka da ke sa su pre mo no ata bat wa ba to ga da ta li bi so mo no Matthew chapter 4 verse 1 Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Na ba ba ne ne ka sa su pre mo no ta so shi sa ro la pa mu ga na pu mo no di do da wa ka do wa da ta no ka do wa da ta li bi so la mu ko li o mo no verse 2 and after he fasted 40 days and 40 nights, he then became hungry. No, prepare. I do thought whether um ani luci ni mono, apa apuga ni lobela no. Verse 3, and the tempter came and said to him, If you are the Son of God, command that this stone became bread. No, kikani awa talibasora hen mono, hebla du teo dile mono. Ta ni mimi kisaya pho kwa ni mono ma kera wada le te pa mono le te pa le kera le ko verse 4 But he answered and said, It is written, Man should not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Mono kisaya su ke si sa da ga mono tabak wa ta di mono pa nyo ni tumu wada le ko tumu te ne ko chen ni ba mono tumu le ko ba mono de wa mu wada le but on every word no ta glu le ha tho le ke sa ya ko bu ni mo na amu we la le ke sa ya glu ke tha la mo na e no te pya verse 5 Then the devil took him into the holy city and had him stand on the pinnacle of the table mo na mi lo du ni we mu ko li na mo na mu ko li ne so ro le ta la so shi bu ro mo na ke we la le ta lu hi do ko ni mo na verse 6 and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angel concerning you, and on their hands they will bear you up, so that you will not strike your foot against a stone. Nó cái kem mà nó muốn gọi đi teg 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 đa kiểu mà nó nếu mình you are program mà nó wa chokwi lo na ta mo no chokwi lo ta no de ne awa kis sa jela mo no takwa ta di mo no no de mo ko li ta wa da jela takwa ta di mo no awa ke te wa da aklu le kulu le hello mi lo de ne le ni chu no kho ti ba mo no awa ta ka phoi ka ni na ta cho ro ni na mo no ta lo de ne awa no kho ti ba ni no ta ba do ba thi ba mo no ta ba do ba thi da lo de le ba Verse 7 Jesus said to him, On the other hand, it is written, You should not put the law you got to the test. No, gizai su Greek is sa da ga mo no. Zila wer khori mo no batak we ta di. Ne ba ne ba makwa we da yuan gisa le ta makwa di mo no. Hiken no de mi kwa ni mo no ke we da gizai su Greek kola da le gizai ni plara se ko le mo no. Ba dia tir pa se ko ne awete na we da gisa kri le ke yuan o se ko la tana ke mi kwa ka de plara se ko le ake akola ta le gisa se ko le mo no verse 8 Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world and their glory mi lo ni do wa do mo no mu ko le ni so ro le ta lo lu ki sa ta lu do ko ni no le do ne pya we da ke ya mi bo mu lo ko yi mo no ke ya mi bo mu lo ko yi da ta la ta ko ti pha mo no verse 9 and he said to him all these things I will give you if you fall down and worship me no ki ke verse 9 ni mo no wa te wa da mo no wa te ke sa su ne no ta ti pha mo no yi ge du na ni mi kle lo kon mi du lo ho do ba ra ya ni mo no ki ke ne ba ti ba wa da mo no mu ko le
Kia meta ole hako ko ne ke wada mu ko le ta no kia meta la ko po ta la ta po mi lo de wa bo mu te pa mo no ke ne ke wada mu ko le ta ne ti lo ako ta ne pe mi khitan mi ne no ba ba khile ta ba ywa ta mi lo de ne ka ba meta ba ywa ta la mo tu de me le ta ba ta ke mo no de da mi to o ba li ki yo de ne pe mi khi wada la pe mi khite la mo no le o li pe mi khite de pe mi ne ta na ke te ne chomo le hele sa ya o de no ta te pa ne ke wada la mu ko le o bam de le kam where did the Hermana Pie one not did the Barilla that desire clover the Pasugina get up clover Padona glue tar clover hit what that Stefane at the head of Walegama Boa hit Walegaman now a whole never bathing and upper sick amona did the Barilla that you are glue tar clovani clover no me the Patauli Bimipita when we held it Helm Goliola the Helexa or one about Bathing and Napa Lotti Lochelamona Tali Erote again Mataya Saru Buane Erote Wadake a sabo qui a sabo quarter quilomona again okay kick that okay that's you has a rochi yambona again over sabo chikirmona Bakada Bakada aware atu de tarila mona but apply about tarila tane mona first one this is my commandment that you love one any other just as I have loved you no cha supreme la wa se ko no ma la wa le pake lo ta daga no di to da awe f1 ni ba lo ta daga Verse 13 greater love has no one that one laid down his life for his friend mona ta kwi la do mu ji ja di ne to o ma no pa ga da awe hit lo kwi ta le at ko go ma no pam ni le bisa supreme ne ko wa le at ko wa te ko wa le at ko se ko lo ma no Verse 14 you are my friends if you do what I command you no me ti ko me ti ko ja no no me ti ko me ma ta le yman tu te pa ni mo no me ti ko te Verse 15 no longer do I call you slave for the slave does not know what his master is doing but I have called you friends for all things that I have heard from my father I have made known to you နော်ကဲစဘောတချီရမမနော်ယတကောလနာလာယတကကောလနာလာဝဲကုလမနော်နော်တလကုနေမနော်အဝဲတလကုနေတလကုနေအဝဲအဘော့မီအတရမီမီမာရမီနေတတိယနဘောဒါနော်တနကိတိနေကစားစုကနေအဝဲအကောဝလကုလမနော်အကောလကုလဝအကောဝလအတိတကောနော်တလno ta khala la awa ana hu la pa o ti fa ni mo no adu tinya na hu le pa ta sik oli mo no verse 60 you did not choose me but I chose you and appointed you that you would go and bear fruit and that your fruit will remain so that whatever you ask of the father in my name he may give to you no ki kya sa bot chi hu ne no bhagavad tinya wada la bhagavad tinya la awa tu khu tho ki sai su kri ba mo no tu khu tho no anok sa da wada khu tho ba no sa da wada khu tho ba lo no tu khu tho ki sai su kri ba no khu no awa khu tho ba lo mi lo tu ne awa khu tho ba mo ba lo no mo pa le ro pa ka pho ta tho a gu ko mo no a gu ko mi lo tu pa ta tu ta pa pho ta ro ti pa ni mo no ko su klo wada ko su klo wada mo no mi lo tu te wada di la mo no tat mi la le no khi le pa le mi ne ji ke di long ti lo mo no awa ke du ba mo no pa sa ya ke du ba lo mo no pa mi ke tan mi mo no di do tra no sa da ba si ko mo no he ke te lo awa ne awa ma da ba no mi no ba kha da awa ta tu wi ta cha ta de ta u ta te pha ne mo no yin na pa yin ya di do ji ti nya yin na pa to ne awa ke ke da le sa di do da do ne ba và đi ra để phố mình nói đồ nên bao đã vào đã phố nó bấm đi là nó sao đã mà bao mình đi là cái đó na ta quyết bùi ya der bùi là vậy aku tanya mana tapi pan artinya wada aku tanya wa hena gede ne ada hala bicara artinya wa mana tali tinya napa kan pam dila awasi ko ne
ti di ti ya na par kan mo no awe sukla lak sa sukri bu mi no de di jwa glu tha ti pa se kon o we da la apu lo mo no ta le awe khi ni mo no sa ke di lo na ke ye na hu no blo am no le awe khi ba ka da ko se bo ta tu da da lo ko na hu no blo ye na hu la awe khi wa da la awe ta po po wa la ka do ra tha le tu le da mi no de jwa glu tha da te wa da ti pa mo no awe khi wa da ta ti pa ne Verse 17 These are command you that you love one any other เนาะที่แกสะบอที่นู่นเนี่ยเทวดามันเนาะยมาลอนดิลตาเตไปมันเนาะนี่คือกบายลอตาตะโกมันเนาะสะบอที่ก็เนาะตะกะเอาไว้ตะกะกะมันเนาะบักกะดาเอาไว้เนาะเอาปวดตามแม่พัวตะรีลอตาตะรีลอตาดาเฮาก็ตะติปานมันเนาะ Verse 18 If the world hates you you know that it has hated me before it hated you เนาะนึกถึงเนาะเฮาก็มีตาเห็นตื่นเนาะนึกถึงมีติญาเนี่ยติญาแล้วเว้ยตะเคลละตุเดตาเห็นนึกตื่นวันเนาะติญาแล้วเอาไว้ตาเฮโชยาลิบ่เนาะอะโคตาเนี่ยปะหาเตยอกลุตามยาปะเตวะดีนึตนะเกเตเนี่ยปะปะติญาตะคาละตะเคลละตาเฮเว้ปวาดิวันตาเฮโชเว้ดยอลิบ่เนาะ Verse 19 If you were of the world will love its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, because of this the world hates you. เนาะเนาะมีบัตรช่วยบักขาดฮอโคเดมเนาะฮอโคเกเอดาเวอักจาตาฮอโคเกอันติลอมเนาะติมีบักขาดฮอโคอะโคตาเนี่ยเจวดาดีเลยเนาะภาษาดอเนาะภาษาดอเนี่ยบัตรช่วยบักขาดฮอโคบะเนาะอยู่คือเทิร์นติเลฮอโคอีเลย khoplo dale ta ti we ko dane hokko ka tai wa no pa ka tai wa khoplo dale ha sa ya khu tha wa le ta lo no mi te le do le ta lo pai le ba ka ha che ya gi ta ha se pya gi wa nyo la khri tai ku kho gi te pa mo no ba mi le per gla da no mi wa tan na ge ne pti nya lo ti ka la ka sa ya khu tha wa lo mo no ya na ge te ye gla da no mi na ge te di ywa he di lo ya wa ta la po le ywa he di ya ni bo Yamala, the card Yamala Mona. Okay. Verse 20. Remember the word that I said to you. A slave is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they keep my word, they will keep you also. No, again, amma wada banno ba wada taklu le awa ate wa te pa mo no awa ta le ku ni mo no awa to doni asara ba to doni a boss wa mo no atute mi ta he ya mi mati mo no mi ta he ya mi di lo te te ha go te pa mo no tute mi ma ya di ni ne kama se kon tu no mo no kama ti ma wa se kon tu lo mo no if they keep my word no atute mi hi ni wada yaglu githa ni mo no mi hi ni pa wada yaglu githa ni mo no ta le de da pe le te pa mi no yaglu tha le te pa se kon ni ne atute se ko hi kha ni wada hi kha ni wada yaglu tha le pe te ne hi kha ni wada se ko lo mo no ta si ta to te pa ni mo no verse 21 but all these things they will do to you for my name's sake because they do not know the one who sent me เนาะขอบเราเลยตัดที่ภายในมันเนาะอาจจะได้กับมันน่ะขอบเราเลยอยู่มันเนาะแต่เทระดีมั้ยคิดแค่สิก่อนเนี่ยว่าตาโพโอดดูละทะลอมเนาะอาจจะเนี่ยที่ยันจะนับเปิดได้สิก่อนบักหาตามิตาตอครีตาคือข้อเกดีเนี่ยอาจจะที่ยันรอที่ว่าเนาะอย่าหาเลยว่ายี่เตนะกันเนี่ยยี่เตรออีกว่ามั้งอันนั้นตัวเนี่ยครีตาคือข้อเกดีละกันเนี่ยอาจจะที่ยันเนาะขอบเราเลยเอาว่าexercise screaming เนาะบัตรมาดูด้วยซีต่อว่าที่มีเนาะคิดแค่นี้ไอ้เราเทวดาแปลบ่มเนาะเยอะว่าเนาะขอบเราเลยตุเตติญญาวดาปาดกะเลยเสลอยาบ่มเนาะ Verse 22 If I had not come and spoke to them they would not have said but now they have no excuse for that said เนาะyou meet the have no you meet the te la ta ke te pa ni wa no tu te ta de ba ro no no ri khai khai ni ye
ye hem no ri te pya bakada ta ki tak lo te ba ne mo no ko la ne bakada tu te ta de to ta de ba de ne no excuse la te te ko ne mo no what ka sa ya de ple lo ko da sit ko ne ti ya ka la belete pya ba ge ya tu te lo yo glu cha lo krita ko ki no no lo mo no ba mu la ko ke ya ne ti ya do ne ba ne do lu lo do la ko la da ba ki ko di ne na ke de ne tana bo bakada ta de to ta de ba ta de ba le ho la cho mi ta de ba le ma de ki ka ya ko ne ti de na ba se ko verse 23 he who hates me hates my father also no pala atewada pala asahe yan mo no tahi se ko ipa se ko ni verse 24 if I had not done among them the works which no one else did they would not have sinned but now they have both seen and hated me and my father as well no ki kya asapo ki lu ni mo no ki lu mo no tewada mo no yimi de ma ta ti pa wi la yimi ma wi ta ti pha la tu te kla ba no ta la ta pi ta ma le pa ma ni mo no what ma je no ga mo no they will not have same no te se ko ta de ba ro se ko kho lo da le ta ti pa ni mo no te thi ya ro te ta he ya ma ka ba tewada ta he khu doi pa de sai su ya ro tewada di mo no verse 25 but they have done this to fulfill the word that is written in the law no adu de ma dar kha ma di ne so ne ma di to da wa de ma la ma pa na wa da ta glu tha le ta bak pwe ta to da to le adu de le bu te pa ne adu de ma wa ta la mo no they had me with accuse no pa ta he wa da sai su kre ni no ta ki ta glo di to na na mi no ka sai su kre ta ma ta ko mo ta ma sik ka ho da ni pa ta he ka sai su kre ni te me la a clear ba verse 26 but the helpers come whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth, who proceeds from the Father. He will testify about me. Mono, kike ni we bakada tasosi mono. Tama sura ke wala tasosi. Eklo la awate ra khabani, awate se ko wala la support chi lu bono na kike kwa ke ne che. Te bakada tasosi che mono. John chapter 40 verse 60 to 70 mono. 16 I will ask the Father and he will give you any other helper that he may be with you forever kike mo no awaka no awaka khita le pa o no de ke hedi wa tamasala sorga no de awaka o ko so weda le pu mo no ko de pa lo thu lo yo lo mo no lo thu lo yo lo demit so lo lo thu lo yo first 17 that is the spirit of truth whom the world cannot receive because it does not see him or know him but you know him because he abides with you and will be in you mono ke kane ke wada tasosi mono tasosi le tamina tone lo hokho te do ne ba de tin ya ba de thi ya ye ba de tin ya ye ba mi lo de ne wa sa su te wada je ne tu tin ya le mono ko lo ta le o lo order na mono order na o lo no pu lo mono wada wa ba do ne wada tasosi je le no mudini le pa tu lo wada sa su le me ta ke ko ke no pati good oje no pati hu do pa na hu da ywa glu tha ta mi ta to ni mo no pa ke kwa to mo no ta to ni wa tera na sa se ko te wa da ma ma lo mo no ke if plus you so ta so bo ti chi sa ni mo no wa pa do ni ma di ni if plus you so ta so bo ti chi ta mo no Ephesians chapter 1 verse 13 in him you also after listening to the message of the truth the gospel of your salvation have you also believed you were sealed in him with the Holy Spirit of promise
นาะแก่ๆเนี่ยบ่ว่าบ่โดนี่บ่ว่าดาแกมื้อดิเนี่ยแค่ประตูโลว่าดาก็ใส่สุครีมเนาะแล้วปะนะหัวดาตากุซอดอปะนะหัวว่าดาก็ใส่สุครีมเวกโลเนี่ยเนาะบะคาดาตาke khoke ta ku so no pemi tu lo pemi na di ni mo no patahi kha wada patahi kha pada patahi kha wada ta so chi mo no ta so chi mo no ta so chi le ta lo ta so chi te phai mo no ke wada bwa pa do ne ba di ni mo no ta ma pho jo ha de te do ne ba ke bu ya chi ya ke ni mo no yi to no te mi de ma ha te wa ha te o du bu ha la le ju ru se le hi bu mo no hi bu mo no do ne ta so chi ha la no da te do ne ke ni mo no we bwa de bu do ne a je la ne do ne a le ba na hu da kri ta ko ke ta ku so ba ka da kri ge klo mo no ba na hu jan ni ba de ne ta ba hi ka ba da ta so chi lo no okay da no no ke awa yo ha saro chi ya sabo ki ju khu ni mo no wa te wa mo no wa ma se da bo ke he mo no mi he ni no wa mi he ni mo no when the help comes no wa ma se da bo mi he ni you ke se lo le yip ke he lo li pa mo no you se lo ni ke he li pa o no du ke wa da ma da ga ni ke wa da sa so chi lo no hello pak sa o no du ne wa te wa da ku sa ba kha dai ba kha da agi ba kha da sai su ke lo no no du ne kijin Verse 27, and you will testify also, because you have been with me from the beginning. Okay, again, Pueda Sigone, Bugusa Sigolomona, what to how access with the other Monon, the second in the Tukun Tusa, the Baka, the Tati Pamona, Colvada, no order, Sara called it the Mona, decides to create Sara. Sara Tevada Tata ku solid Mona, where would access to create. Preventing broaden here, where Talus ma te pa ne te ti ya wa da khala ba mo no ko da ne except te ara ba ka da ta so chi che mo no ke ne mis pa wa da ka sa bo ti chi khu ne mo no ba ka da ta lo da wa ta so chi ke lo ba no yo sa ro chi khu sa bo sa ra ka sa bo nui ne mo no ka pa but I tell you the truth it is to you advantage that I go away for if I do not go away the helper will not come to you but if I go I will send him to you no ke mo no te wa da mo no no you si ba te wan tu to yo mo no de da wa mi le wa mi ha tho ke ni ki ami le mi ga tho ke le le tu te kla ni mo no ke lo mo no wa ke sa su mi da ro ke lo kla ba ni pa ma so da po ni te he ba mo no wa ke sa su no wa te wa da mo no you mi le mo no you ke sa lo ko don tu o lo mo no ke sa lo ba da ta so si lo mo no le bo di da da ke du ti nya ba aglu tha te pa mo no the blood ko ye te ma la mo no wa te da wa je mi tu ba ta mi myo wa mi du da se da ne yo aglu tha le pa te pa ne mo wa ha ke tha ke le bu ne kho lo da le wa ta so si o le pu ra ke du te no tha ya mo du wa ke do ne ba ta ki ta ba mo no pa mo le wa yo aglu tha le pa pa te pa ne wa he lo le bu lo de ne wa pa mi se da ya di ta na ke te ne mo no wa ke du te no tha ya ke du te no tha ta ti pa ne mo lo de ne ji ki du ne wa da ta ki ta ba le di ne lo mo no no ke se pa mo no ke sa bo ko ne and when he comes will convict the world concerning sin and righteousness and judgment no ke ne wa te ba ka da ta so si lo mo no ta so si a ke he wa mi he ne mo no ke te ba ka da ho ko bo ata te ro ta de ba ta tu ta ma mi lo de ne te ba ka da ta to ta lo da ta sin yo te ba mo no te ba ka da wa ko bo ata ta te to ta de ba ta sin yo da ta ma ta to ta lo te pa ni mo no Verse 9 concern is that because they do not believe in me no but we ba ka da ta de to ta de ba
ate wada jala khaplo tala atude ta tulo tna ya ba no atude ta de ban ori na te ba ka wada verse 10 and concerning righteousness because I go to the Father and you no longer see me okay ba ka da ta min ta to min no khaplo tala yikile paksa ya om no netiti ba no netiti ya la ban ti ba ya la ba no verse 11 and concerning judgment because the ruler of this world has been judged no khaplo tala no abakara awa tasin yam no tasin khaplo tala awa to ko yim no awa tasin yam ni hatule keke ne awa kasa su pre te bakara awa ata mo no boro ke tin awa boro ka ba tu ti tale buko mo no le buko le na ya ba ni awa te bakara ta so chi be ne da awa mi ha ni awa ka master wa ti pha mi gi Verse 12 I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. No, ada ya no ya wa ya bata tera de na o ba ru ro thore tana ke din mo ka ne ne tu ki ni pakara ne tu ki ni pakara kal ka sene ni ba mo no. Verse 30 But when the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own initiative. But whatever he hears, he will speak, and he will disclose to you what is to come. No. Asawadi chi tane mo no te wada mo no phe when no when ke wada taswasi lo no taswasi tamita to mi hene mo no awa ke hi gak lo na tamita to bakada te ka de ywak lu ta mo no bakada tamita to te ba ne hi gak lo na no do ne awa ta te la ka cha no ka cha da wa ka cha da ba ta ba mo no te wada la ka cha ta ba ta ba no ta le na hu te ba ni akite wada lo ta le na hu te ba no te wada mi no do ne wa ke du ti nya pa ta le ke he kasunya ke he ti pa mo no verse 40 he will glorify me for he will take of mine and will disclose it to you no wa ke he la he ko wada ke sai su kri mo no wa ke to ni wada ta le o do ke sai su kri te ba ni mo no wa ke to ni mi no de ne wa ka du ti nya ke ba chen mo no Verse 15 All things that the Father has are mine. Therefore I say that he takes of mine and will disclose it to you. No. Tale ora pa kala kasani kasa su te ora ke ta. Mi ta si ko mo te ora. Therefore I say to you, I say that he takes of mano awagi hi thoni wada ita mano de ne ka ka he di lo na mano ke di lo na ka du tinya na che jana mano ta da klo do ke de awa osaka osaka mo ta ke ko to ke yi pha ro yi do ne wada le yo ha pu ne awa yi do ne awa ta ke ta ba do do nya mo no ye ta na ke sin ne ya ka te ra he ke ba cha ro di chor cha ya ne la mo no awa ba mi do la are do se ko la mo no ya ye kle te ke he ke ba mo ra la ye sin ya se ko na wa le o lo ta kla te ba ne mi le he ke ba na ke sin ne te mi la na ba wada ba pam de la te na pa se ko wada ka sa yesu ke ta ke ko ke lo no yi mi sa ro te ti o le ta te pa ni de mi na de ke na pa ko ta le mo no wa de blo la le yi mi do ne wa ta wa ta ko ta ya ta cho to he ke ba ne ye he ke ba wa sa ro je ne lo mo no wa ke wa ye pa ra me khat te no wa de la te le de wa yita ne wa yi chomo na mo no wa te le ta gi bu ba ko da ne wa yite lo wa da cha do te cha ya ne la mo no ye do ne ta gi ta ba di ne la mo no ko da ne wa dunia de wa tak so la ta he gi ba de ko ko la mo no mo ya so gi ba lu ta ra mo ya la mo ya so gi ba lu ta ra mo ya so gi ba na ta mu ra mo ya la ta mu da wa ta po po ta ra ko ni ko da mo ya la mo la to la yo la mi ga ba ta si ta pro do ma la ma pa su so ka ne ke amen